sering disimbolkan dalam warna emas yang melambangkan kemakmuran dan keselamatan. Goddess Gaia represents a calm character that has the role of protecting lakes and rivers, radiating an aura of tranquility like the serene atmosphere of a beautiful lake. Goddess Gaia is usually described wearing the color of blue, symbolizes sincerity and nobility. Dewi Gaia mewakili karakter yang tenang dan memiliki peran melindungi dan merawat dari sungai, memancarkan aura ketenangan seperti suasana yang tenang, laksana dan yang indah. Dewi Gaia biasanya diidentikan dengan warna biru yang melambangkan ketulusan dan kemuliaan. Goddess Rati, also known as the Goddess of the Moon. Her character symbolizes love, purity, and beauty that radiates purity and simplicity. Goddess Rati presents stability by a white color, which conveys a calm and graceful quality. Dewi Rati juga dikenal sebagai Dewi Bunga. Karakternya melambangkan cinta, kesetiaan, dan keindahan yang memancarkan kemurnian dan kesederhanaan. Kehadiran Dewi Rati didominasi oleh warna putih yang menyampaikan karakter yang tenang dan agung. Goddess Tara is the goddess constantly protecting the universe, also known as the goddess of salvation and compassion. Goddess Tara is generally interpreted to be a grain that symbolizes freedom and the liberation of the soul. Dewi Tara adalah dewi yang bertugas melindungi alam semesta, juga dikenal sebagai dewi keselamatan dan belas kasihan. Dewi Tara umumnya diinterpretasikan menggunakan warna hijau yang melambangkan kebebasan dan kemerdekaan jiwa. Goddess Durga is the representation of strength, protection, and great power. She is often illustrated wearing red, which gives an impression of elegance and charm. Dewi Durga melambangkan kekuatan, perlindungan, dan kekuatan yang hebat. Dia sering digambarkan menggunakan warna hitam yang memberikan kesan anggun dan menawan. Goddess Agni, also called Goddess of Fire, is an assertive and confident character. As a representation of fire, Goddess Agni's appearance is dominated by the grandeur of red color that shows a courageous impression. Dewi Agni, atau juga disebut Dewi Agni, adalah karakter yang tegas dan percaya diri. Sebagai representasi api, penampilan Dewi Agni didominasi oleh kemegahan warna merah yang menunjukkan kesan berani. The Balinese believe that the goddesses are present in every aspect of life and that they can be invoked for help and guidance. It is also believed that the goddesses play an important role in maintaining balance and harmony on earth. Masyarakat di Bali percaya bahwa dewi-dewi hadir dalam setiap aspek kehidupan dan dapat dipanggil saat kita membutuhkan bantuan atau arahan. Para dewi juga dipercaya memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni di bumi. Dear listeners, in a few moments, the parent of the goddesses will walk over the
Julia